Ortaya yorgo koramburo kama bwatoro rwatandikiro mu famu yo mukamere kumanywa nka King oyo modo famere kushangwa mu rubuga ko muri Chenjojo kandi uko abantu bayegesubwe miringo mirunje itari yemwe nemwe eyibakubasa kurisamu habwaki umukama nakora urubunguru umukama akatandikaho intekaniza zoku mutya ibyo burambuze biri mu toro ibintu byo bulimi nicyo norura no mukubunga muno imyaka y'inyuma kwihana kitandikaho bakatandikira semuriki a hot springs koereka bikiye virungi birtoro no kwaba bari ahiru ko basobora kumanya ngutore ni ibintu bingi byabarambuze basobora kwiza bakarora kandi burambuze bukwiza mu kikaro no buretaho emeremo abana n'abatunge byo koranka batuwa guide hoteli zitunga abantu abakwiza bakabyama nikirita intasha mu kikaro kino tutandikire urubunga na rukabasayija ekitwese Royal Tour kandi rukabasayija n'abagenyi bengi kuruga mu nsonda zensi zone zensi kira muno kuruga Kampala kandi tuno no mugenyi ndi kuruga ubukamo tukweto bwa bukumu kuruga mu ihange lya Rwanda nabwanyuma bazo majana ga Chiko kandi aha gutamba yataya iriko rya majane lya Chiko om district ya Kabarore sime kukoza mukura balima kurunge byo byabo kandi balisa kurunge ente zabo ubuturugeraho twagenda mu majani kiko kandi kuno majani tumanyire toro myaka nyingi muno tulima amajani agambe tuge sazino akatalika genze nikakeha kandi agutambirize kurora hansi ya role abantu abatungwa bikibe kora mu kurora mbasoba kutunda amajani gabo gano ehureji hona yetabwa muno mukama kurugombo kama bwa bukumu omwihanga lya Kongo okurijira halkato Benard omwahaba kurugombo kama bwa toro nagira ngo ehureji yabegenderire kwejesa abantu habirunje biryo mbuhinji otireho no kutungura ibyo barambuzo mu toro ibintu bitukusangayo nitu ntusobora kugenda tukabiyaga tukabitwara mu famu yezito tukusoborinki no turabatine umwanya ubgarihire kugumukama bitu umwanya umutito gwine nabahicyo kororaho hikemu y'umwani batugambira isoko gwa muhiki kumi uburabo ryo mukokore mwana uri musigazi wakaruga hisomero bundi bose wiremirime cyavuzire genda urimihika emu y'umwani nigenda kwa sente nungi yakuyambe mu nyikara yayo bomezi ahikoro ry'amajane lya Chiko ahantu mukama bamugambirira ngo bwa hata bahindi b'amajane binekizo ecemihendo ya hansi Cyrus Ruhweza uri minisitiri by'amakuru ahabwo bukama bwa toro nagira ngo ikintu kiza kwera mukama okutunga byera amanyisa bakuru mu government yaba hikirire mbangu bintu ibyasa gukora we nko mukama no bukama korora abantu bana bakuruma amajani batunga katale sahegi agutamba ikinkumanya kurugaho jagenda mu government ya hagati abagambire bizike byatangire mbali amajani kandi torere ngo twatunga katale amajani getu marungi muno akakumanyere igaruga umusozi urwarwenzori kandi gainektinza cyamani muno usanga abagalema tubena katale kabo ni kisasa muno kandi saba government kurorangwe tekero buryo bwona kuraya sera katale munsi yona mu Uganda mu East Africa na seri yamanza hona kurora abalembe twatunga katale kano ehureji ni mu muriyeze zo bukama butire hobwe burukwetebekana sokusha kuzemya kama 13 kwiho mukama oyo nyimba kabambi gururu kiduwakana azahangoma amakoraga gashakwa Jonan Singwire.